Sapori d'Italia in Slovenija. Vam je poznan tale zvok, se vam v ustih že cedijo sline, si v mislih prikličete občutke in vonje, ki pritičejo temu zvoku? Če ste zmedeni, to je zvok kafetiere. Italijani rečejo tudi moka. Priprava kave na ta način je bolj počasna, pri tem veljajo pravila, kako pripraviti dobro kavo. Spoznali jih bomo s poznavalko Bianco Marijo Maschio. Maja in Katja sva namreč na misiji za odlično italijansko kavo iz kafetiere. To je en obred, kako daš vodo notri, potem pripraviš kafe, ne sme biti potlačeno, zrak mora biti vmes in potem moraš zatisniti in potem počasi se prostor polni z vonjem po tej kavi. In zadišalo je tudi v lokalu, kjer sva se spoznali z Bianco, tako imenovano magistrico poznavanja kave in pravo Italijanko, ki zjutraj kavo še vedno spije iz kafetiere. Zato vprašanje, zakaj je kafetiera tako zelo popularna? Un po' perché siamo tradizionalisti italiani e ci piace rispettare quello che abbiamo imparato, da mamma, nonna, eccetera. E un po' perché è un oggetto che si eredita. Io per esempio ho veramente la moka di mia nonna. Bianca je povedala, da je kafetiera v Italiji tako zelo priljubljena, ker so tradicionalisti in imajo radi stvari, ki so jih ustvarili v preteklosti in jih uporabljajo tudi v sedanjosti. Zelo zanimivo, Katja, pa je to, da si oni ta objekt, to kafetiero prenašajo iz roda v rod. Tako je, prav Bianca ima na primer sedaj uporablja kafetiero njene none, tudi zato, ker jo spominja na otroštvo, na to, kako so skupaj za vikende pili kavo. To je bil en obred pravzaprav. Danes pa kafetiera postaja tudi zbirateljski predmet. Ena od najbolj priljubljenih znamk, Bialetti, vsako leto izdaja različne barve, različne kolekcije, sodelovali so tudi že z Dolce & Gabbana. Imeti kafetiero doma, še posebej iz posebne edicije, nekaj posebnega. Je statusni simbol, bi lahko rekla. Kafetiera je postala statusni simbol, si misliš? Kafetiera ali moka. Od leta 1933, ko jo je zasnoval Alfonso Bialetti, je to ikona in simbol Made in Italy. Lahko smo jo videli tudi na otvoritvi letošnjih olimpijskih iger kot prikaz italijanskega dizajna. Kafetiera je del stalne zbirke Triennala v Milanu in newyorškega muzeja MoMA. Ima tudi prepoznaven dizajn oziroma obliko, 8-kotni aluminijasti kotliček, pregledni ventil, ki omogoča enostavno čiščenje, filter ter zbiralnik, v katerega damo kavo. Deva Bianco, torej strokovnjakinjo, vprašati še po pravilih. Kaj ja in kaj ne? Torej ABC kafetiera. Qual è l'ABC del trattare con la caffettiera, del fare il caffè con la caffettiera? Perché noi sappiamo che non devi mai pulirla con il detergente. In realtà... No! Allora, quello che la nonna ti insegna è che più la tieni sporca, più rimane il gusto. In realtà no, perché il caffè tira fuori i grassi, gli oli. Gli oli, come sempre, ossidano. Quindi... Maja, jaz sem zaprepadena. Torej, nona od Bianke, moja nona in tvoja nona, vse tri none so nas naučile, da narobe. Torej, da bolj kot je umazana kafetiera, da boljši je okus kave, bolj močen, bolj pristen. Ampak Bianca je sedaj povedala, da ne, ker se nabirajo olja in umazanija. Ja, zato ker se nabirajo olja in umazanija, ki z vsako kuho najbrž se postajajo vedno bolj grenki. Tudi kava potem ni več tako dobra. Tako da Bianca svetuje, da kafetiero peremo s sodo bikarbono, s kisom ali pa z nekimi zelo, zelo nežnimi detergenti, ampak vedno moramo pa s tole krpo za pomivanje posode, jo moramo kafetiero nežno zdrgniti. Skratka, kafetiera ne sme biti preveč umazana in kava je grenka kava. Tako pač je, nekatere zgodbe so samo še zgodbe, ampak zanimalo naj jo je še, kakšna kava je najboljša za pripravo v kafetieri. Qual è il caffè più buono per farlo nella caffettiera? In moka, secondo me, viene bene un caffè tostatura media.
Prava kava, ki jo pripravljamo s kafetiero, ne sme biti premočno pražena, niti premalo, v bistvu mora biti srednja, ne sme biti pretemna, niti presvetla, mora imeti aromo čokolade, suhega sadja in mora biti tako pitna, da zraven ne potrebujemo ne sladkorja, niti mleka. Maja, polni sva novega znanja, malo bova morali prilagoditi najine obrede teh kav in sprejeti torej nova znanja od naše Bianche. Bianca, grazie mille per il suo tempo. Bianchi Mariji Maschio sva se zahvalili za pogovor in jo za konec vprašali še, ali je bolj za počasno kavo iz kafetiere ali kavo espresso. Team caffè nella macchina o team caffè nella caffettiera? A me piacciono le preparazioni lente, quindi moka e anche tutti gli altri metodi un pochino di estrazione più lenta, delicata. Bianca je povedala, da njej je všeč ta počasen postopek, zato je kafetiera je bližje kot vse te naprave za espresso, za kuhanje hitre kave, ker ona ima rada to dolgo kavo, to več vode, več kave za več časa uživanja. Sapori d'Italia in Slovenija. Hvala, da ste bili zraven, Katja in Maja. Upava, da ste se tudi vi kaj novega in koristnega naučili o kafetieri.